Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Sankara ukeneye kujya kurongora ihogoza rye akaba yahishuye ko ubushinjacyaha bwamutengushye. Nsabimana Kalise ariya Sankara yavuze ko ubushinjacyaha bwamutengushye ngo nibukore ibyo yumvikanye nabwo ubwo yajyanwaga mu butabera aho yari yiteze kurekurwa vuba akajya kurongora ihogoza rye. Yabivugiye mu iburanisha ry'urubanza aregwamo na Paul Rusesabagina uyobora MRCD-FLN abagenzi be bagera ku 19 bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Bwana Sankara w'umuvugizi wa FLN akaba na vice president wa kabiri wa MRCD yakatiwe imyaka 20 y'igifungo muri Nzeri 2021 ajurira asaba kuyigabanyirizwa ikaba itanu mu gihe ubushinjacyaha bwajuririye bwifuza ko yongerwa ikaba nibura 25. Ubwo urukiko rw'ubujurire rwasubukuraga urwo rubanza ku itariki ya 2 Gashyantare 2022 bumvikanye ari makuru atari yakomojweho mu maburanisha yabanje yose. Sankara ugiye kuzuza imyaka 40 y'amavuko yasobanuye ko ababajwe no kuba ubushinjacyaha buri gusaba ko yongererwa igihano kandi bwaramusezeranyije ko bazamusabira gito gishoboka naramuka abufashije. Yavuze ko ku itariki ya 17 Gicurasi 2019 we na Maître Nkundabarashi Moise wamwunganiraga ubu yunganiwe na Maître Rugeyo Jean bahuye n'ubushinjacyaha bukuru bwari buhagarariwe na Mutangana Jean Bosco ari kumwe na Ruberwa Bonaventure uri mu bashinjacyaha bari kuburana nawe mu rukiko. Icyo gihe ngo ibitero bya FLN byari bikiri ibibazo bikomeye cyane bitarasobanuka, maze mbere yuko Sankara ajya mwibazwa iryo ari ryo ryose Mutangana na Ruberwa baramuganiriza. Uwo Mutangana yagize ati Sankara uracyari muto uri n'imfubyi MRCD na FLN, ati baraturembeje dufashe natwe tuzagufasha, ati tuzagufasha tugusabire igihano gito cyane gishoboka kugira ngo nawe usubire mu buzima busanzwe wubake urugo ushaka umugore ukore ubuzima bwawe, ariko natwe dufashe turengere inyungu z'umutekano w'igihugu n'iz'ubutabera, aturamutse utabikoze ibi byaha ukurikiranyweho bifite uburemere bushobora kuba bwatuma uhanishwa n'igifungo cya burundu. Ati rero naratengushywe. Sankara yamije ko nk'umuntu wize amategeko yarazi ko ari ibintu bishoboka ibyo bamusabye abasezeranya kubikora. Yavuze ko ubushinjacyaha bwari bunafite ikibazo ko ashobora kuzagera mu rukiko akisubiraho, ariko ashimangira ko azabikora uko babyifuza nabo bakamufasha akagabanyirizwa igihano nk'uko babimusezeranyije. Yanenze kuba Ruberwa uzi iby'ubwo bwumvikane ari we uri kumusabira kongererwa igihano. Ati ari kunsabira gufunga imyaka 25 ngo nzabwe muri gereza ntarongoye, kandi ari wowe wanyizezaga ko azampa igihano gito kugira ngo nzane fiance wanjye ihogoza ryanjye nari nasize hanze. Yabwiye urukiko ko kuba rero yakatirwa iyo myaka asabirwa bitaba ari insinzi y'ubushinjacyaha, ahubwo yaba ari insinzi kubinangira bakanga gufasha ubutabera bw'u Rwanda kuko baba bazi ko wabufasha utabufasha ntacyo ubyungukiramo. Yavuze ko atigeze rero yungukira mu byo yakoreye ubutabera, akaba ariyo mpamvu rero yajuriye. Ati igihano bampaye kiracyari umurengera, ati kiracyari cyo hejuru, ati ntikimpa amahirwe yo gusubira mu muryango nyarwanda nk'uko twari twarabyumvikanye. Ati nibura iyo ubushinjacyaha buba butitambika icyo kungabanyirizwa, ati bukareka abacamanza, ati mu bwisanzure n'ububasha bwanyu, ati mukaba ari mwebwe mufata umwanzuro. Sankara yashimangiye ko kubwa amasezerano yagiranye n'ubushinjacyaha bwagombye kuba bumufasha gutakamba kugira ngo imyaka 20 yakatiwe igabanwe. Perezida w'inteko iburanisha Rukunda kuvuga François Regis yibukije Sankara ko ubushinjacyaha atari bwo butegeka urukiko ibyo rukora. Yakomeje agira ati murakabyara. Ubushinjacyaha bwateye utwatsi ibyo amasezerano Sankara avuga ko bagiranye bumusaba kwerekana inyandiko ibihamya. Yavuze ko batigeze bakora inyandiko yayo, ahubwo babyumvikanye mu magambo yereka urukiko urupapuro rwanditswe n'umushinjacyaha Ruberwa Bonaventure nyuma y'iminsi 13 bakoze amasezerano avuga umusaruro wayavuyemo. Urwo rupapuro rwanditseho uko ubuhamya bwa Sankara bwagize uruhare mu kuba hasabwa ko urwo rwa Rusesabagina n'imodoka ye byasakwa. Ati urwa Munyemana Eric n'urwa Ingabire Marie Claire bisakwa kandi bakabazwa. Rwifashishijwe n'ababuranyi baregwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruranisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Ku cyo kwemera ibyaha aregwa agatanga n'andi makuru yifashishijwe mu butabera, ubushinjacyaha bwavuze ko bitahabwa umwihariko kuko hari n'abandi bareganwa bayatanze kandi bose baragabanyirijwe. Ati ndetse urukiko rukuru rugeze aho rujya
munsi y'igihano gito giteganywa n'itegeko, ati ibintu byanajuririwe. Sankara yeretswe itangazamakuru itariki ya 17 Gicurasi 2019 mu gihe isakwa ryakozwe na polisi y'Ububiligi mu rugo rwa Rusesabagina ruri i Bruxelles ryakozwe muri uwo mwaka. Icyo gihe habonywe amakuru yose ajyanye n'uburyo Rusesabagina akusanyaga akanatera inkunga ibikorwa bya FRN yavanywe muri mudasobwa ye ndetse na telefone. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe warumaze imisi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere ijwi rya Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloyize Bigirimana uko yabisanze. Urakoze cyane nkuko wari ubivuze koko ni saa 9 za mu gitondo hano mu Rwanda. Icyo nakubwira nuko niko byari biteganyijwe ko saa 6 zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha ikindi n'ubu tuvuga bitabyumva hajyaga imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe baba ku mupaka bagiye bati ni bwa mbere imvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kintu kimwe, nta muntu ucaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe tugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka. Tukigera hano twasanze hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu nubwo imipaka yari ifunze, iyo harimo umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga. Ariko uko byari biteganijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza, kuko niba imanyumva imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gatuna. Mbega hari bande, hari abo bitavye ibi birori mu bategetsi b'ivyo bihugu bibiri naho imvura yaguye? Kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu Rwanda bavugaga ko nta birori bizaba byo gufungura, keretse gusa kuba umupaka bafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu Rwanda abandi bakagenda i Bugande, keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere. Ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari, yaba abaturage baho hasi nta muturage urumva saa 6 z'ijoro saa 8 nta muturage wari urimo gucaracara. Ego me Assumpta, woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'Ikagitumba hamwe na Cyanika nayo ubifunguye? Oya, makuru namenye yo nuko iyo mipaka yo itarafungurwa, ni wari ugiye kuba ntangiriro, ariko yindi ntabwo irafungurwa. Ko gwa leta y'u Rwanda bitekanije kubikora mu ijoro buca, niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva igatekanya gufungura umupaka mu gicugu? Nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu, gusa icyo hari cyo gutekereza yewe nuko bashatse gutangirana n'itariki ya 31 bagatangirana nyine n'iyo saha ya saa 6 z'ijoro. Ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo bahisemo uyu munsi. Gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari, nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro. Byari uko guteka ya saa 6 abantu bakaba bakinjira abandi bakaba bagenda, ariko nta bikorwa byo gufungura ku mugaragaro byari biteganijwe. Urakoze Assumpta, nihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha. Urakoze, turagushimiye. Urakoze cyane Aloyize. Icyo mbona cyo nuko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira, ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Burundi bwisiguye inyuma yaho amashirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'Abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo muri no misi. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru ikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru ko ayo makuru atarayukuri. Ibyo tumaze tuzuba ku mbuga ngurukanabumenyi cyane ku yandi maradiyo atandukanye akorera
yo makungu. Icyo twamenyesha ni uko igisirikare cy'Uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare cy'Uburundi rero